Yebo, ingeneza wethi impela namhlanje bevelile kufana ke masemula ke enkantolo ngecala ke abeke lona ke lokunikeza kosomabhizinisi kuVuskhet ke Mahlala nayo ngaphakathi ke jele ithenda ke linganisela phana kwe360 million rand ke kungafanele bafati ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke imboso City MTV sithi nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell uzithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza othempela namhlanje bevelile kufana ke masemula engalo ke icala ke asola kulona ke lokunikeza ke ithenda ke usomabhizinisi ke wasePitoli kuVuskhet ke Mahlala ke ithenda elibalelwa phana ku360 million rand ke kungafanele kanti ke kulindele ukuthi yena kufana ke masemula kabuyele inkantolo ke mhla u13 kuMeyi kulenyanga ke soyiqala phana ke eyobehambisana ke nawo kamaphoyisa ke awu12 ke sikavela nawo ke enkantolo futhi asesikhundleni ke eziphezulu kanye ke naye ke uVuskhet ke Mahlala. Hayi ke wenganeza uthimbela ke zinjalo izindaba ke abaseniphethelele zona la kuyona ke imboso City MTV sithi nje bafowethu kuyakihlebe phasi ngedolo idibane kuyona ivideo ilandelayo.